Yes, gubwa neza abakunzi bacu ni Rubavu Buy and Sell, ni Emmanuel nk'ibisanzwe. Ukeneye ikibanza muri quartier ya mbere nziza ikunzwe hano mu karere ka Rubavu, quartier ya VIP. Aha duhagaze turi kubereka ikibanza ureba gikorotiye, harimo n'inyubako za kera zishaje, ahantu ushobora gushyira inyubako yawe nziza cyane. Ni quartier ya mbere nziza ikunzwe cyangwa se ihagazeho iturwa n'abifite hano mu karere ka Rubavu. Ni ikibanza cyiza rero gifite metero kare 450, gifite zoning ya R1. Ikibanza cya kabiri uvuye kuri kaburimbo, urumva ko ari metero nka 20 uvuye kuri kaburimbo. Ikibanza rero ubona gikorotiye, kirimo n'inzu wavugurura cyangwa se ukayisenya ugashyiramo inzu yawe. Turi kwagurisha $80,000 z'amanyarwanda. Duhamagare mu bambere bagutange, ni diro nziza cyane. Urabona ko mu kizungu cyane Rubavu. Ntucikwe n'aya mahirwe.